mari kita saksikan penampilan dari kelas 7B. Om Swastiastu. Tapi tuturan satu, isuke terjadi jelas. Isuke bisa dan hidang. Turi yoni jaya tekan anak aja. Gimana kita sudah masuk ke sana? Dijuas, apa ada jelas bisa? Hanya melaksanakan. Terus saya jaya tekan anak aja. Saya dijuas ke alas saya saat kelar bakal ada kebakan. Duh, janjen no jadi nak sugih. Bak jeraga ngalah mas, kudiang mana beli? Jadi yang payasannya pang juga kilo. Deh, main Nah, main yang galin. Dene malu betawa nganggo sendal kedua kini. Nih benar Oh nah main Jero, tiang kerengai bungkung ya bros Jero. Oh, segitu nih. Bisa pesing Jero. Woi bisa pesing, kita bong nih sing saut-saut. Oh nah. Bisa segitu nih. Buin manine. Ada, akhirnya peragat masih no. Kenyal gati bener. Engken tuh Jero, bepragat. Oh, sampun niki. Niki sisane kalau kudiang. Juang Jero. Wih, oh nah. Sebagai upah gen ber. Makasih Jero. Nggih, sesemua kali. Mungkin cerita yang ring omah itu was. Nih, mai jap, sangit lano, mai. Oh, deh me. Ih, oh, sangnya berangkat belah, yang kalah selalu dah kali sang. Nah, yuk ada nah. Deh me. Jangan le sang deh nah. Duh, musim hujan kini jangan le sang nah. Duh, kebus nih. Boh, genit jenok sirah tiangnya. Engken tuh, Sing tawang apa keadaan misine? Pak Loin. Ih, toy tiwas. Oh, ya kan orang ngalih kutu. Oh, ne bajani. Tiwas, mai jap malu. Engken, cika kijat tuh. Kan boleh ngembang mimi sang. Cing idang apa sing ngalen kutu cang? Genit jenok. Jani. Ben pidan ben. Idang. Jangan di tu sang ne. Duh, enggalin nek cuma jalan makelo wajan. Kebet-kebetin benawang kini tajan. Ane dijo, nene dini, ane driki. Oh, niki bilang mal kutu jero, niki kutu jero. Nah, coba nih dar. Dadi dar. Coba gen. Nah, ya coba nih. Jalan. Betul ini jero. Bah, sekan nih. Sekan sampun telah niki. Nah, boleh malu. Oh, nggih. Tiwas atas jejak. Nih bang, mana upah bas? Sekan jero. Upah ngalin kutu cang. Nggih, sukses jero. Nah, mulai adeng-adeng. Usan punika ipun raris mewali Buddha. Yang man bahas nih, jangan yang ini nah. Jaman bahas nih, dome banget upah jadi suge. Oh, nah, yang begitu. Benjangnya nih si umah nih isuge. Duh, kok genit cenah?
Kenapa tuh? Sing nawang no, nu asane misi putu. Coba kamu turunan pojok. Arah masih cinyak jakcang. Mana yang kaya nih? Tawang tiwas gara-gara nih. Alimu. Nih bejani. Ija si umah nih itiwas. Nih bau mane. Adi kene si umah nih. Banyak kene umah nih. Tiwas, ija nyai. Duh, ija nih tiwas. Sing pasu-pasu kolone no. Punapi jero ngalih tiang. Uliang bas cangin itu nyanto. Cai sing becos ngalihin cang butuh. Ampura mbok, yang sing becos ngalihin mbok butuh. Nanging bahasnya sampun jakan tiang jak memen tiange. Nah sing peduli cang, uliang bas cangnya jadi. Sun, tuh rambang si di rumah juga ada bas. Duh, cang sing terima. Nah engken cening. Ini sugih mai mek, dia lagi bahas nentuni banget. Terus singkar uliang. Men, subada panjang meme engken. Nah sing engken, mani benerin din magain, dan ngawak-ngawak magain nah. Yes mek, panggula cening mek. Cening, mai lu. Weten api. Nih lo aliang sangit lah no. Nah nih jani aliang mensang. Duh, ija ngaliang sang nih nah, belus-belus. Nanging rikala itiwas malat budal ide papasan sarang isugi. Tiwas, mai malu. Engken, tuh sampatan jep rumah cangin nah. Yakijan. Jani? Nah. Dengar-dengar kan memenci bersekarat. Nyanan bang jawabat gitu. Nggih, Jani cening nyampat gitu. Bo, yang besut nyampat nih, bakedas konyang, jadi mulai. Onden malu, bangnya jawabat Jani. Oh, nggih bo. Nih apa nih? Suksema nggih bo, yang lakar mulai malu. Nah, munaah. Sekantun kahanan reng umah itiwas. Aduh, sakit jantung kahe. Me, yang mulai nih, kalau obat ja isuge tuh yang bo tangkah. Bih, orang suksema ja isuge. Subo me. Oh, nah. Me, yang lakar ke alase malu me. Oh, nah, munaah. Aduh, sakit banget tes tiangnya. Tolong. Ih, cara ada nak ide tulung, hijau tanah. Ih, peka tulung. Engken batas kak atau kak? Sakit, ben takon. Tadi ngegas peka di. Mon ketawang sakit ben takon. Sakit nawang. Nggih, ampura kak. Man kak sing ngadeng-ngadeng. Udiang man halingser. Beriki kak ke kubu malu. Aja istirahat malu gitu. Oh, nah. Obatin malu gitu batas kak. Cening jadi kerja nih ki. Yang jadi ke alase. Cening pasti menduwi ibu sakitnya. Nggih kak, ibu yang sakit nih di jerang tiangnya. Benjang cening ya ning jagi kalase di ke wentan kijang mas. Kijang itu jagi lakar login cening. Kijang mas. Ye. Benjang margi mantan cening kalase. Oh, nggih kak, yang lakar ke alase malu kak nah. Nah, alang-alang ye ning. Nggih, yang dinilai kak. Ye. Hijau orang ada kijang gini. Hijau nasi kena ada kijang. Apa? Tulung. Hijau ada nak ida tulung tuh. Ada kijang. Sepennya tuh ida tulung. Tulung yang mana? Dalam. Adi ngidang negak. Ning dem laip, ning mai malu.
Seng engkan seng ikut. Sakan sih ikut. Di kene kijangnya. Yeah, nak kijang zaman now niki. Ada nak kijang ne orang ngajak kak tua tuh. Oh, kak tua yang di sawah tuh. Semeneng sampun nulungin tiang. Ih, nah sing engken. Tiang ada sesuatu hadiah tapi di jet tiang bak seluk nih. Ih, maksanya lo jet orang. Ih, nah ada sesuatu nih bak celuk nih celuk. Coba aja lah. Ih, aja ada emas ini nak. Sakan emas nih. Sekan, nih pas sesuatu hadiah tuh nih orang tiang. Susmeng ning sampun nulungin tiang. Oh, ye, sama tiang balik nah. Nah, be careful. Semua yang ini tiang lanjut nih. Itiwas. Emas. Tiwas dia cuma emas. Tuni banget jak kijang di alase. Ba ide. Duh, dene angon memen tiang menjumah. Gaya gen. Nah, punya alih ke alase nih. Nah, jani berkelakar ke alase. Ijo kijang nena. Oh, neseng. Kijang bang cang mas ne. Sakan cirok mas, Ah, nenek selok je canggih, oh nah, sekan dini. awak celok dia. Ih, adi misi tali. Tuh, Asalnya di segala kemetan keras. engken toh mbak. Bapak aja nak kijang nih banget tai. Bersihin tiang ya mbak. Gih. Tiang ini beli nggih, tiang ten keto bien. Nggih ten kenapi ampurayang tiang masih nggih, Mbak.
Nah timpal-timpal gitu pada santuan isugi terkait tiwas. Raga santuan adi raga disini maksudnya cara isugi raga sepatutnya melaksanakan cara tiwas. Patut cara berbahasanya ala pula ala dinamika. Ayo keluarga, ayo keluarga. Yang jelek melaksanakan jelek makan tepuk. Yang belah masuk belah. Itu dia penampilan dari kelas 7B dan 8B. Mari kita berikan tepuk tangan lagi sekali.